Di I khublei ya ka Cecilia Choir. Nakabandakan tindak si Spasnem. Sultanat bapilang wai pa berboy. Ang basiloi tu merong dah kimdan dulu kumat. I khublei pi praksidin. I khublei pi nakabanda tindak si Spasnem. Khublei ni director, ngadu ki conductor, ngadu ki members, director, Sultanat Syaripi. Men hak president baru kelero itu. Congratulations. Yang tak dijadi. Dan kuai yang ka Cecilia Choir hak president ikut pelai no orang berat belajar. Kemudian dan kok yo diam no Archbishop. Benar sisa. But I khublei pi. Akan mau when I was young, you akan sing very well. Now I'm old, like monkey. Anyway, ngaso tenang sisa ya pi. Kue choir batampau cikmat. Koi khublei kon taruh bapes I khublei hari kiru. But kan mau bagian kecil orang masjid berkuat. Haba pi Dwai pi dwai asin. Ni dwai asin bagi dwai. Pi pak dwai asin. Mabalik pi dwai Bagi ni kecil dwai tu. Bangun kino dwai ni kecil ai tu pelai K-pop doa. Kali sin tibin bagi doa. Nanti bagi sunang hi. Blai ai pi ban dwai. Ngitip bangan kan kicing nyam kaptam ni balik nyam. Haba dwai ki choir. So umman na kamansim, so kumanman, so jobman, ini lo suhe masimman. Babalik, wai ha. Kabadan choir umnang manuai ha, yang ada kunang kibet nama betul. Kadang bisa orang ni, mo, kaban kepuasan yang wai banang lang pai ba, mo.